الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ودل تيغا سلاما هني من كما او بني فايتا هنيري او سنت جامو باني لغمين جغيتي نمبغو باكلي سالف نجاي نمبغو مديري إسماعيل سيسورو نمبغو مديري haruna gaku nambogu gakura malinga mana bane ando suta hundire kenni dina ke akhahu ari dina ke khanuye komenna allah khanu kemme goto ma allah ni komen khanu kenya goteni kudo allah ni komen khanu ayogo yani ko monni meni gana me khanu ti allah an allah khanu yenkita koy hadisu ngere kembangandi mogobe khaya renga kuwa kagumu nyani idi yakun togono nga idi romun togono idi koren togono idi gollun togono ke akhi kharalle manyana kharanga luga asiyatu tiktok ke kama ado khanu nanya mowori ado khanu yembangando da oge daga jawara atteregilli muderi agarini oda do mu video ndeber non te sagene kunga atogoni tiktok ke kama abu harun ismail siso qasiyatu fonnan khayani aduru qotontenni serenna simmero sara yagaren kalle abbatten nan toringa ayogoye attaqqenge kefine yukunde kento mo ku kane alla ga hinne no mani kusiya ku akhini di korunya wara yani korun khibaren suwa idi gollunya wara iri bane ay wayasiyeke nanti faban kallano ala timenin khibare be ganyana dakaru turuna ke dakane ta hojati gini niyai iyano gomundini me itina kengolle wara ikana kota utala timeninda khariga koya nyana ikoren palle ina loduguti dakaro wallahi serebe ga simmana nantinga na kara nka kore nyana kam mo palle kengana ke golle de berantan juunu ni wakati ngara ni fofo suwara kene kharalle manyai ismail abu harun ade muru kharan nokum maga kharamundini ya sasa kharam mo nyana ga kharamundini ade muri maga ini khawara ikhanari takke kefke golle ido fama mei ina rowori en fait ibe gana kusuri manam pay anya galinia igana alla nyaga foswa o simme sire ante khenne bawni waya sanan duwa unte khenne khwanne biga ko ngali salam sakati waya siye be ganya faban kallenga yasiye iganni kani nga kubito ille njuru gebe ya he bagandini ini khide bakka i meromunga me iriya faban kallano ngatini ikungeni romungo rigatini babari faban kallano kontini kolli indi wori fabeni yogodi wakati nde fofo suwara ikhanne maga ayi kilu ninta hundini kenyani duwa ngenyani besu nan duwa kudanga igede wakati be utu faban kallano nda besu ni se konya de ber alamina nabure senti kunda iga kinni me wakati ndi fankanni khallenye ikhala worono tikenga kudo alla nani danga bugno kwa iroti kemmana oduwa idanga angira rassemblement khore be ga bakeli na utubalu nandega wara magande ikhir sunyani kuayere ikha kefiya ibeni ga karani yanu ina yillun kofme ina biradi nin kofme khasoma khasu fillisu ina khairini ala timeninda ina ille khalisinin kapame omedo mudde mande kongo malimbangi manokuta na wotunta jare illa migandi khallenya bagandi na kefano konga wala alla ganni tugana golle kya ide golli khore nya deberi nan khere na lodugutiyere usuna nya domei ono sekonde beri faban kallanonda ona dakaro sukunya sudi sekonde beri daru o kilunge khalsi be otona miloni tammiya kofme nsimme maha atimmena deja alhamdulillah alla ganne be suragana alla ganne tugana okuni kongano nye ona khakhili katteya khakumbene killenya fay faban kallanon qibare nyani mananyo da khasuda nga bogno ko alla jomme golle ngana gobo mo sumandaro go mo su agananya alla khanne maha kenya legene alla ganno gollu kusunyana liwajhi llahi ta'ala khalisa na iblisa taqbege na hadamaro mun taqbege insha Allah senegal khalati mello mun golle aw jopene kharidaru faba begede papa sa ko gede mobile kekinoy nantano kurusindo fofo sube bera sigita fofo ayletini gadi sima tanji ketonu iyo wutu o faba yogode farelle salifuna qelantana kominda tingana haqqe sukutuna rikamma ke gollenga ikhay sikkitay bi idnillahi ta'ala allakum fallaqu kunduay
korone me firnde nyana ke kharlen ko mare nya khare go girin krisasa ati sura go mulla ina fokini iye wallarini de mandenga kesuni besuani sekonde berni ku faban kallano da he antan kumbene mogotu an kante to allo musrobe garanti ilti falle an kan simmede fubeni ge fatini korento an kani gumundini kammo alegere iti jarebiye be khorengeni lajaba be khorengeni alla garoni komen kamma alla ganan ken ngati suwara allan kutenye an ken ngana live so allan kutenyen maganan jamba soronye anga fokko ngida angi fiburunya kongo angi lebuna angi haibana iti lajaba mpo bure bona mpa gollini katti kamaniya kebe khageni khairin tu fo khairin te komen gollenge me khempi bana ga jofandini alla komotana kenyana alla de mandenga kitene والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه الله ويكمن ديمنا كم بخجنني أنجل لكم ديمنا الله جنوني أنا كموي فبيني الله كم ديمنا ورو أدكيه يجي خدمنا لوجه الله كدونا الله ديمن دين كتا كدونا النبي تخلم ما هم كتا في جنة الفردوس الله جنو كرني كقول لك ما الله جنني أنا كلنا نيوتو أجنو وتو نوتو كقول لك ما جاكين دموعي لندا كما بقند مغفة كراكما نانيالي وجه الله تعالى خالصة كنياني سندو من مرانديني كياني دواني السنغالي سرسوغي participe ماما ستوتينا كو سرسوغي دي ديماندي كوفمي ناريتي دارو باف سنو دي ايوان فلو بوليتي دمبانكانا الليتيني دمبانكانون كونغي كفينا حقبي كوفمي خار تورنا نغمينا تانيري دو فوو جينيخا اينوما إلي نايي ميارو كوني كونغانو الله غاني تسوغانا الله غاني رغانا wala ngi micro kinni me se fe xanu be ni gi maga iriye conférence ke ado nyaxali be gi maga ado wakili be gi di wara keni xaralu mun to kono nalli ke xa ana i korent to kono nalli se fe be gi maga miniti dantanto ona jopate nga tele ana legere kala ga mana dua insha Allah taala Allah gane be situgana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا وبعد سوين دو نياغلي يعني وغاري دوني كيو دينغرا خورينغو ما كسرو دومينغا بسنة نكينيا بوني الله تعالى ناسرين قنواني ولا دو الله نسرو نياباتي أي وان كلا دي قولي يغو دبرني خاني أقول نيغانو وانقنا خوي إمام الشافعي نيكو ويحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم الشفاعة أن سرسرون قنوانيان السبب إغايات لنوك بهم القيامة قل الله خير النو أنجي كن كتا أنجي تلدي باتي وقال أنت قل لسو دبرني وساكم أنجي كبكيني بانيا ويدو سرو باتي سربيني إغاكو قلو دي مني دبرني ويخانا وينياني دي باتي ويتاغني دو منها لا هني بغاني قل الله بغاني سبحانه وتعالى كما ona osuna tenki da dibate karamo fo sunti o ko mari aga feti nandua danga wi ado yankin sa ado leger mo posire ado na Allah nyaga subhana anoda su kofu firdausil ala nandua fa beni kada ku beni gari wakati ngara nangir no kulate ni pas nin kutunalli nanto ke golle khore kundu على تيمين دومينغا النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين إكندو السربيغا على تيمين كروسيني الجنة نغانيخو إدو كي كوكتن درمو في ليغا مغبي كين سابوندا بيسو غالونتي أنغان كتفو بدانا أكو كتكيادا نالي نانتوي إنو وري دينان سوتوي نانتي سرين نغا إخا حميدي باتي خرينا يا فوغانتي مغي إغا يعني دا كياني mpai sowe kampanya ado nyahali yang kampa awase yimme gilli sowe be gerin kita do usa haruna kewuci gile o famme nalli me wari boni khana dire so gani khana le mangala asone men nyahali naga kontanini ken sabondo do ngada nandua asuda na la nyaga asuda la na gulu kusura gana kebani yani sina sefesun tagamai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aywa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga digino inshallah. Wala tiga wala mama wala sallallahu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawanya ta inshallah la koyi wala dua awalan khese gada ngani se haruga ko dua ngandanga ado musume ngundeju ala gana sanya
alla gana wini ko fursa duma ne kama talla fola jangla kalanga ko ya rabbil alamin ñoo ma xay siri o gari meñege alhamdulillah on kaw gilti kiya ko cheikh ni mga ko mo be session to wire me yan altime waxti be be session ada alle me ka wajiba yan altime ya kudo sedan ci galle mo andanga am alle mo am palle wajiba kala ci wanda xallunga yo alla galo ya sikano kubeni fabne gi duguti yagi dem ko to ko alla galo ya sikano idanga alla galo ya sikano idanga ya rabbil alamin golu gona la nyaga alla gani ya gol khalsinto alla ganta takkewo setan dang o golu inshallah yo la dema to kan sala ko mula yano afengi na bu salam sek alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseeran wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oda Allah subhanahu wa ta'ala tiga na kufa na mama na nchalli annabi nyimen kama. Toujours Allah tiga nde nyani ado Allah mamande. Hadamremme anyi meranto du sironi Allah nkata anchirondini. Nchimme maguwa kufo kebe kufo sire nyani. Sire mbaran kata kurani kufo kane. Bono annabi sallallahu alaihi wasallam anyi ke kufo adberni. Khari farin sabarin kanyi kemi adberni. Annabi sallallahu alaihi wasallam adua Jafara danga brambe Jafara gara jihadu nga fati agri lello lohon to du falle. Jafara reme yono igatini Abdullah ibn Jafara ati Allah fari sallallahu alaihi wasallam agana idenge ko tasu iga sangna lomnu nakanga agi situ fon kama ani wutto ani tawondi ani kolla ke moso andi kitengurndi kollan kama dimasu ana dua ati Allahumma ukhluf li Jafara fi zuriyatihi Allah ngan to baka Jafara gelli armo bimananga na boncho ngunchirondo afalle annabi di kede beri mannen ciko gande kede beri kinyan do gabaga ndo kani no nangri debe na ka sheikh kalle nyampo ko sol bona kengri jamane na ka kanu kunya wurno do ke golle bana batte kuro manne ando annabi nanya tagallema aljanna janka annabi tagallema akitine to tini meni on ko kumini agogondi alitime gano kusu wana fanke adanga na maga dullu amma ga fetu kino ga do variant kian garanti haramre menga de berne ko Allah mega ko sura kaf ati wa kana abuhuma saliha ken khidri khisando Musa igri meni Allah ti ke kulunu beni tege ganyamuli nan kanu ikange ngamure nan bugu Musa do khidri gir sigindi ke manene ken jobo ati fa bane sere ken kuno angana siro Allah yimmina lumun kurosin nan palle sere maga joti nan tampalle bonno anyi megana siro angar ali timinin chorogo angra ande varon tude maga joti nan tampalle feni Allah gan to ka falle bonondi Allah gan no falle sirondi ko foke o idonga Allah gan najidi kubeni ga da karere ogoni dukano jati ni ya igar drogote en pataman tude bari ira susu de broda o iga no warini gilgili yimanke nanda gora mawurgan ko ora sunor na suma besugay andam place and faga daru conference mashallah asiro sheikh ngir haqqi be ko ayagni miliyonu ko tammi o jikenge akite golle ngren joppe alla dungen kama ken kono idonga alla ganna golle ke timmandi mo ko posire nyongo danga ale timani ngatele nyano nga ya breno nga bremo posire ke kofo alla ganna jidi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.